Profesor dr. Svetomir Stamenković z Instituta za ovocarstvo u Čačku, fachove za zaštitu rošlinu, a istočasnje i pčolar, rokami uči ovocarov najmerkuju i uvažuju pčoli. Mnogi voćari u Čačku znaju. Veli ovocare už znaju, že pirskac ovoc treba pred večarom i v noci, keď pčoli už vošli do košnicoh. Ali ešte vše je z takých, ktorí o pčoloch necbajú i pirskajú prezeň, keď im odvituje, hoć pčoli ljeca kolo njih. To najčastejše vikendaše, ktorí pojdu opirskať svoje 10-15 drevka, tedy, keď im najbarže odvituje, ne obracajúci uvahu na pčoli. Beležimo prvo trovanje pčela u ovoj godini. Ja už zaznačujeme perše trovenje u tim roku. Už da jedni ovocare pirskali korovča s herbicidom u svojih ovocnikoh, a pčoli ih naščivjuju, zazberuju polen i nektar, taše truju. Ja nješka rano otroveni toti pčoli, ktorí teraz paralizovani, ešte dávajú znaky života, ale važne povez, že tota jedna otrovena pčola tu znači ešte 10 taký otroveni u ovocniku. Jak co vidzice, počítal som, tu je 27 pčoli. To znači, že mi toho rana stradali kolo 270 pčoli. Ľudia nesvidomi, že 85% rošlinoh opraščkujú pčoli. Keď by ich nebulo, urožaj jabluka by boli nižší za 38%, maliny i jahody za 36%, cvikločky za 40%, slunečniku za 50% i tak dalje. Ministerstvo poljoprivrede bi še mušelo veljo aktivnejše uključiti do kampanje za zaštitu pčolov, hvari naš sobešednik.